Hello guys, mumeze mute nshuti bakunzi ba Kotinja TV show. Uyu ni umwanya tugiye kujya dusesengura ibintu byagiye binyura mu bitangazamakuru. Nkuko mubireba rero, nyamuneka mbere na mbere nimburu wa mbere hano banza kandi subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Mu minsi ishije rero habaye ubukwe bw'igitangaza bwatejeje impagarara mu bantu. Uko mubona no mu mashusho murakomeza kugenda mubona umukobwa ndetse n'umusore. Uno mukobwa akaba afite ukuntu yahiye ku isura. So iyi rero ntago yari pranka, ni ubukwe bwabaye bwiza kandi buba igitangaza. Uyu mujeni nawe rero yitwa Niyo Bosco, nkuko bisanzwe akaba ari umujeni ufite ubumuga bwo kutabona, ariko nawe yaraje yihitiramo umukobwa w'igitangaza rwose mwiza. Bakora ubukwe abantu birabacanga, batangira kuvuga ati se uyu musore ko atareba izi mbaraga zikura hehe? Ese wowe nawe uri kunyumva, uyu mukobwa urabona yakwemera? Banza wibaze ndetse unisubize, aho niho urahita ubonera imbaraga z'Imana. Niyo Bosco rero nawe congratulation, Imana ikaba yaramukoreye igitangaza, ikamuha umugeni mwiza, bagakora ubukwe bw'abantu batabashaga kubyemera. Ubwo nanjye rwose uri gukora iki kiganiro numva ibingibi bidashoboka. Ni gute umukobwa mwiza nk'uyu ashyingirwa umusore w'impumyi, kandi hari abasore babona ndetse bafite n'ayo mafaranga? Noneho rero uyu mukobwa we akingeneye Olga, akaba noneho we yaraje akahita abishwanyaguza, agakora igitangaza noneho kitabaho. Abantu twese tukifata ku munwa tukavuga duti koko uzi ko urukweto rugira urwarwo koko? Urukweto koko rugira urwarwo. Nanjye nkibona aya mashusho bwa mbere nari nzi ko ari pranka, nkuko basanzwe bakora pranka, ariko ibi byarabaye. None ejo bundi bakoze n'ubukwe, barasezerana imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'amategeko. Rwose nshuti bakunzi ba Kotinja TV show, niba utarakanda subscribe banza kandi subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Muntu wemera Imana rero, ndagira ngo aba bageni mubasabire umugisha ku Mana. Cyokoze njyewe uyu musore yankuyeho pe. Urukundo rubaho koko, urukundo rubaho koko. Umusore mwiza nk'uyu yahisemo umukobwa wifitiye ubumuga, ariko disi nawe ntabwo ariko yabihisemo, yaje kugira accident. So mukande subscribe. Ciao ciao.